Nareo ato ka anao da? Vava nareo ato? Ato koa izy anao da manety famboleary toa koa raha toa fa mijerijery famboleantsika reto. Manakory ka famboleantsika ato ka? Koa, zahay nibe gn'ora, nampiasa zahay famboleary tekniky, nivano famboleanay. Namina toa voaro gny valala, le namokatsy zahay henan'izao. Mba irariany henany toy koa mba hanahakany koa mitaho avy. Kay, hondiky nareo nanao famboleara tekniky. Ka ino koa nahaharo famboleanareo amin'ny valala io? Laha vofoy koa gny valala nahare zahay mpiarakanjo reo niaraka ambohitragny. Ka lafa nanahaka an'igny amizay rehegny nanao renay reo nanao antsoavo zahay amy piasa na IFVM. De iny amizay avy reo le tsy nandino ela namono valala eo agny. De io amizay lafa tany maty any valala io fa tsy nirongatsy amy famboleanay atoy. De zay nahavokaranay koa. Valala manao akory koa mamotiky fambolea io? Io koa gny valala toa misy karazany roa koa. Valala tokotany, valala mena elatsy. Fa tena gny valala tokotany mandemiky fambolea toa io. Ino koa atao amin'ny piasan'ny IFVM fa misy valala amitsika toy? Nataonay koa nikaiky zahay numéro 145 vers amindrozy agny. Io mahazo androzy nagnery tely, nagny telema, tsy misy drala loa io. Fa la avy rozy mamonjy tokoa mamono andreo atoy. Sady io koa sady mbaka any tena manday santiony valala reo, hahaizany olo mpamono valala reo vany hoe toy valala mamono fambolea zao agny. Misaotra koa fa soa fa nahazo numéro vers 145 toy zahay ka. Sady lafa mahitaky valalam-beny avao koa zahay, de fa miantso an'ny piasan'ny IFVM avao koa zahay soa. Mba hanjombana ny valala mipoitsy aminay ambany koa fa misaotra anao ka anao. Manday santion koa mba ho hitan'ny sefo be any. Akory abe! Akory! Sao koa fambolenareo ato zao. Fagnano raha be aroa zay, potiky ny valala eo, nitsy ambaibony aby valala reo iabiaby. Ka tsy misy ailagna azy. Koa henany zay koa entaninareo gn'olo an-tanà agny. Laha vo mahitaky valala tsy handinena rozy fa direkta hamonjy piasa ny IFVM hanao antsoavo agny. Soa avy reo hamono valala eo, hamono atoy de tsy mamono famboleantsika. Ka halinonareo koa lafa mandeha agny manday santiony valala eo so haindrozy va hoe reto valala mamono fambolean'olo. Ode! Mandroso e! Nareo ato sefo? Salama e! Mandroso mipetraky sa? Farasa mase. Sefo tsy liako toy fa manday tatitsy taratasy raha famonom-balala toy sady manday santion koa mba hijery anareo ny rahanay le demandinay. Sasanao nao da nanday fitarainana toy amy valala ambohitsy aminareo egny. De soa koa moa iha nanday santion toy ahafahanay hiomana amin'ny fitaovana sy fanafody mifanandrisa valala nandesinao toy. Misaotra sefo. Misaotra sefo fa angatadala tse zay. Mboka se mandeha tseky moa fa misy numéro vert zay agny 145. Io ka ihy maimaimpoana tsy andoava-dala io na merteny na i amy telema. De nareo koa soa koa zany nareo lafa mikaiky numéro io ambarao nareo soa hoe kijeja sa valala fatomily ambohitsy aminareo egny io na zay atanareo azy de toera misy azy no velaran-tany misy azy bevata sa kelikely de hoe magnavaratsy sa magnantino. Soa avao sefo zay namenao numéro vert 145 iny. Efa tsy avy atoy zay miantso anareo avao amin'ny IFVM. Dala sefo. Rehefa veloma de azo misalasala manatona ny bureau-ny valala manerana ny Madagasikara de ny bureau-ny fambolena sy fiompiana ary ny jono zay mariny anao. Fanta sefo fa voarainay zao fa. La izy